আজি কোকৰাঝাৰত এপ'ল' ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ এটা মুকলি কৰা হৈছে ইয়াত কোকৰাঝাৰৰ মানে মাজমজিয়াতে আমি জানো যে আমাৰ নামনি অসমত এনেধৰণৰ উন্নত চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ তেনেকৈ নাছিলে আমি সকলোৱে জানো যে এপ'ল' বুলি ক'লে এপ'ল' হস্পিটেল বা এপ'ল' ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ এপ'ল' ইনফৰমেশ্যন চেণ্টাৰ বুলি ক'লে আমাৰ সকলোৱে মানে এইটো জ্ঞাত যে এপ'ল' হস্পিটেলৰ ট্ৰিটমেণ্ট বা ডায়েগনচিছ বহুত মানে ভাল হয় গতিকে আমি সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব যি ব্যক্তিসকলে ইয়াত উদ্যোগ লৈ এই কেন্দ্ৰ ইয়াত স্থাপন কৰিছে নিশ্চয় আমাৰ চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত নামনি অসমত মানে সকলো ৰাইজৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব আৰু মানে ভাল এটা কেন্দ্ৰ হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰে আজি এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আহি পেলাই মই নথি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে মানে ইয়াৰ যিসকল উদ্যোক্তাসকল আছে বা স্বত্বাধিকাৰীসকল আছে তেখেতসকল মানে পৰৱৰ্তী সময়ত মানে আগলৈ আগুৱাই নিব আৰু মানে ৰাইজক মানে একিউৰেট আৰু ভাল ডায়েগনচিছ কৰি পেলাই যাতে এই ভাল স্বাস্থ্য যত্ন কৰা বা আমাৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু মই তেখেতসকললৈ মানে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আমাৰ যিমানবোৰ ডায়েগনচিছ মানে অল কাইণ্ডছ অফ মানে ব্লাড ষ্টুল ইউৰিন বা মানে কলেষ্টৰল বা সব ধৰণৰ মানে ডায়েগনচিছটো ইয়াত হ'ব আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ডক্টৰছ আৰু টেকনিচিয়ানছ ইতিমধ্যে আজি উপস্থিত হৈছে আৰু মানে কামত মানে যোগদান কৰিছে আৰু মানে যিহেতু আজিৰ পৰা উদ্বোধনী হ'ল কালি পৰহিৰ পৰা নিশ্চয় পাব্লিকৰ মানে ইয়াত মানে ফেচিলিটিটো পাব পাৰিব হিষ্টৰিক ডে ফৰ both Bodoland and for Apollo Diagnostics আজিৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ Apollo Diagnostics ফুল ফ্লেজেড লেবৰেটৰী কোকৰাঝাৰত তো আমাৰ একচুৱেলি ইয়াৰ যোন প্ৰমোটাৰ আছে মিষ্টাৰ দেৰা তাৰ এটা সপোন আছিলে লাষ্ট 4 বছৰ ধৰি তাক চিনি পাওঁ আমি তো তাৰ এটা সপোন আছিলে যে ইয়াতে এটা ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে চ' সেই ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে বহুত প্ৰচেষ্টা কৰিছে মিষ্টাৰ ডেৰা আৰু তাৰপিছত আমি এতিয়া এপ'ল' ডায়েগনষ্টিকটো লঞ্চ কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াতে আমাৰ এপ'ল' গ্ৰুপৰ 40 ইয়াৰ্ছৰ লিগেচি ইনক্লুডেড আছে চ' 40 ইয়াৰ্ছ ধৰি আমি যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছোঁ ইন দ্য ফিল্ড অফ হেল্থ কেয়াৰ সেই আমি যিটো বেটাৰমেণ্ট বস্তুটো যিটো পাইছোঁ সেইটো আমি ইয়াতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম ইয়াতে আমাৰ বায়'কেমিষ্ট্ৰি হিমাটলজি ক্লিনিকেল পেথ চেৰলজি more than 3,500 টেষ্টত আমি ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিম আৰু নট অনলি ডেট ইয়াতে এটা মেচিনছ আমি কোৱালিটি এক্সটাৰ্নেল কোৱালিটি আৰু ইণ্টাৰনেল কোৱালিটি চেক হয় চ' কোৱালিটি লৈ একো ডাউট নাথাকে ইয়াতে বিকজ ইচ এণ্ড এভৰি চেম্পল আৰ বাৰকোডেড দে আৰ বিং सेपरेटेड एंड देन इट हैज़ बीन टेस्टेड विथ क्वालिटी हेतु को विचार कहना चाहता हूँ कि कोकराझार जैसे लोकेशन में जब मैं पहली बार आया जब इनविटेशन मिला मुझे देरा से कि आप आओ एक बार देखो कि कैसे हम यहाँ पे हेल्थ केयर में कुछ कर सकते हैं सो दैट टाइम जब मैंने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे देखा मैंने कि कोई भी नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी कोई नहीं है जो हेल्थ केयर में पर्टिकुलरली क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स जो पार्ट है उसको सर्व करने के लिए तो यहाँ से जितने भी सैम्पल्स उठते हैं वो राउटेड होते थे आइदर गुवाहाटी जाते थे या अदर्स कोई लोकेशन में जाता था सो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कोकराझार में ही हम लोग एक लैब इस्टेब्लिश करें फिर उसके बाद धीरे धीरे वी कैन प्रोवाइड द एडिशनल सर्विसेज हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज बिकॉज एपोलो का कंप्लीट इकोसिस्टम है अभी हम डायग्नोस्टिक सर्विस ला रहे हैं इसके बाद एपोलो की जितनी भी पोर्टफोलियो है वो भी आगे आगे सोचेंगे कोकराझार के बारे में सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्यूचर बिकॉज क्लिनिकल डायग्नोस्टिक एक फर्स्ट स्टेप होता है कुछ भी क्लिनिकल रेजिमेन के लिए ट्रीटमेंट रेजिमेन के लिए सो दिस इज़ द फर्स्ट इनिशिएटिव आई थिंक वी शुड गेट अ बेटर सक्सेस रेट हियर ओके एंड वी कैन सर्व द कम्युनिटी दैट इज़ द होल सोल पर्पस क्योंकि अपोलो की जो चेयरमैन है डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी सर उसका मोटो ये है कि हम मैक्स टू मैक्स जितने भी कम्युनिटी है उसके पास हम पहुँचें और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दे सकें सो दैट इज़ व्हाट द होल मोटो Thank you. जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL आ खुंफुं जागोन बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों
सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो नैथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियास अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, लाई अट'नमास काउन्सिल, मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमासा हासाव अट'नमास काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर